Mauzolej Blgoda nalazi se samo sat vremena udaljen od centra Beograda. Znam, reći ćete, to je crkva Jovana Krstitelja. Da, i to je tačno, ali u našem vremenu. Vratimo se samo nekoliko desetina godina ranije. Ovde nije bilo crkve Jovana Krstitelja, ali pod zemljom su se nalazili ostaci mauzoleja. Verujući u narodna predanja, a i osjećajući da ovde zaista postoji nešto sveto, meštani sela Dići su krenuli sami u iskopavanje. Tek nakon otkrića država je pritekla u pomoć. I tako su otkrivene i ove nadgrobne ploče, koje su specifične samo za ovu lokaciju. Očigledno nije bilo interesa da se ovo dalje istražuje i promoviše. Posmatrajući ove nadgrobne ploče, mogu dozvoliti sebi da dam jednu pretpostavku. Ovde su sahranjeni vitezovi. Verujte predanjima i verujte tom osjećaju. Gledajte ovo. A još bolje je da dođete na ovo mesto i osjetite stvarnost.